lento esikhuluma ngayo. Zibhizi zozenza abantu sebeyazi kakhulu ipolitiki yet bayifunda ngathi lama sikhuluma le politiki. Sebekhuluma ngaphezulu kubasazi. Umsholozi mdala kabi uyi-understanda kakhulu ipolitiki. Alikho izwi kufuna masingama MK angempela. Ekufuna siphikisane naye ngalo. Akekho umuntu ongama la athi yena uyi-MK yajika phikisana nomsholozi. And ngiyabablame laba sebephumele kwi-platform. Bagxeba even nangendlela yokukhethwa nani kwabantu. I mean guys, noma kushisa noma kunjani, we are not happy ngezinye zezinto. Alikho iqembu elaka nezinto ezismooth kuphela. Some of the things we are not happy but up until we get full information as to why then we can start acting. For now, akekho umuntu ongabalulekile MK and imember ngena kulento zokuthatha ukhoma bacacisa ukuthi kwenzeke ntoni abantu batsho behlima imoya silele seku-right and understand ngosiphinde sivuke sekhoma emele abantu abasagulayo. Manje na into engiyibuza yona ke manje bavuka phi labantu laba? Kusukela nini bona ukuthi abasamlaleli umsholozi? Ucabanga ukuthi singasuka indlela ende kangaka sisuka kude kangaka ingcindezi esibe nayo all along sizama ukuthi si-accommodate isimo ngenxa yokuthi we knew ukuthi sinayo ipower yokuphuma senze noma yini lapha ngaphandle but we can't just do that. Yayizwa funeka senze izinto ngokomthetho and for as long as singalidwa ngumuntu ozositshela into bese siyilalela then kusho ukuthi ayikho into esiyona we are doomed because it leader said no march, the leader said believe in me, it is going to be resolved. Therefore, who are you to come from wherever you're coming from? Uqhamuke nezitori zakhe ezibhedayo ebese uthume thina ukuthi asiphume siye emnyaka bazosidakelwa abantu la asizuyenza thina lonto leyo we know ukuthi impi isho ukuthini and we know ukuthi that's the last option lapho ungasena option enye ukuthi uthathe impi and kungenzeka igcine iyimpi kodwa that's not the right time. Right now, we are not talking war. We are talking into ezolungisa. And our leader is in charge of it. Let anyone respect that. And it's our job ukwenza sure ukuthi siyabaphoqa ngenkani ukuthi benze lento esishoyo thina labo. Asihambeni njengamanje siye lapha kulowa mbhemu lapha. Mfana futhi lana. Akekho umuntu onengqondo owenza lamanyala owenza lapha. Yangiyangisa le nto yenza. Let us all go and report that live. Iblock iphela indaba yawo. Ukuze sikwazi ukuthi sim-understand ukuthi he is not owning MK. There's a leader for MK. Those leaders that are sitting there, they know what they're doing. And they can see the pressure. Amanzi atestwa ngobhoko. If they know ukuthi this thing is going to be a danger to human being or to South Africans, they will back off a little bit ngamabomu. Because inhloso la ukuwina it's not ukuthi kwenziwe nje into engana success. Ezogcina sifola kwi-trap yalento sesibekelwe yona. How are you going to defend these people bebulawa amasosha la KZN njengoba begcwele la amasosha? Uzobavikela ulapho wena. Ngoba siqushiwe la. How many times do you have to say this? Siqushiwe la. Let the leaders deal with this thing ngendlela professional and then no blood will be shed. But i-problem izobe isolvekile ngendlela efanele. Why can't you wait? So guys, mina ngiyibeka nje lapho ngithi ngiyabagxeka bonke laba sebephumele eceleni bangayibamba uline. No, lendlela elokhuza MK operator ngayo. MK has been quiet all along. Ihlonipha iziphatha kahle. Ayikazilwe. Kunesikhathi efana ngabilwile. Uyabona makubanjwa amabhalothi eHammersdale. We were supposed to jump. Akukude nami eHammersdale. We were supposed to cause the havoc ngaleso sikhathi. We should have done it. Even from ixesha lokuthiwa cool down. Nabafanele basile but azange silwe. So why manje sizoqala ukulwa manje? Satshelwa kwathiwa calm down guys. Lento i-under control. Kodwa zange senze lutho. Yenzeka phambi kwethu angikhulumi ngento engenzekanga. Yenzeka phambi kuseduze kabi. In fact ngalelo la ngalelo uthola lonto lesasikade seHammersdale lapha. Sasikade silapha siHammersdale. Sathi masiqala sigoduka siya emakhaya sezosekuthiwa sekwenzeka isimo esifana naleso. Now asange sesilwe. I-professionalism ke leyo. Ukulwa ngengqondo. This time akusona isikhathi sokulwa ngelokhuza ngamandla leso. Isikhathi sokulwa ngengqondo because ikhala ekhona zinamandla kakhulu. Funeka ukwazi ukuzi-aligna u-strategize impi yakho ukuthi uzoyilwa kanjani. Exactly lento ayenza umsholozi uyazi kahle ukuthi isho ukuthini because if engakayenze ngendlela enye ebhedayo then kuzoba negazi elizochitheka ebese ingafulfilleki emission ye-MK. Yayizwa lento le. So ngiyanqanqa nje abantu bakithi abazama uku-understand lento esisho and isiyacika manje ngoba qhamuka abantu engazi izithange besibhula umlilo kwabanye ngaleyana ngasibhula abanye bagcine sebe-understand bayaqhubeka abantu belokhu bayiveza and you can see ukuthi labantu bayathunywa labo.
ngeke simele loo nto leyo funa sihlangane sibe against Yeah. bona, end of the story. Thank you. Thank you, Commander Mpisi. Thank you. Masiya ku-Commander Nhlanhla, asike simisa saphinde sibuyele kuwena ngoba ubusongenele. Oh, nakho ephuma. Thami, Commander Thami, masize kuwe. Ngubaba uKhomo then ibe ngiCommander Thami. Ukhomo before Thami. Oh, Yes. okay. All right. No problem. Thank you for that. Major General Khomo. Sanibona ma MK amahle. Molo. Sanibona zingane kancamalala. Zikamsholozi. Hayi ngane zakwethu. Amaphaphu phansi. Mayeke nomemela. Uyazi ukuthi umuntu okuhlanya kumele umiyeke kwesinye isikhathi ngoba uzofana naye. Akekho umuntu manje ongama la manje azama ukudiscampaigna umkhonto wesizwe. Akekho umuntu ongama la manje athi umkhonto wesizwe uzomhlakaza. Akekho noyedwa. Noma ngasukuma mina Khomo ngithi umkhonto wesizwe uyabheda. Ngeke ngibe nalawo mandla okusha phansi umkhonto wesizwe. Yeah. Abantu beza ngothando kaMsholozi. Abantu beza ngothando lomkaMsholozi nangothando lomkhonto wesizwe, hayi ngoKhomo. UKhomo nje wangena naye wayesekhuluma ngomkhonto wesizwe, but abantu abezanga ngoKhomo abantu. Abantu beza ngothando lomkhonto wesizwe nangothando kaBabumsholozi. So nje bafowethu into ebaluleke kakhulu lana amanga neqinisa wahlangana. Mina ke inkosi yangisiza kakhulu. Ngiyakwazi ukulalela noma ungathi manje umemeli uyaphetha but ngizokuzwa ukuthi eyakhe indaba ayikho ngomemela. Eyakhe indaba ayikho ngomemela. Eyakho nje into kuningi hlangahlangene kwena ngaphakathi. Abantu ke bafinyeke lento enjalo yokuthi uma kufika lento yemedia izolo base bethi bayabhodla. Hayi ngoba bebhodla kuningi yabo akuyona yemedia but igama lemedia. Kodwa kuningi okuphakathi kubona okubaphatha kabi noma ngangichaza ngithi yabo but kumele ukwazi ukuhlukanisa umuntu mekhuluma umuzwa ukuthi lo muntu ngabe isikhalo sakhe ilento akhuluma ngayo noma mhlambe khona okunye seceleni. Uyakwazi ukuzwa umuntu olimele ukuthi lo muntu lo kahle ulimele kumele ahile. Akuyona inkinga ukuthi kuphume into umkhonto ongamemezela. Kade umkhonto wesizwe wawuthatha ama decision. Sibone kubhala incwadi ethiwa hayi nangubani uSG wethu. Hawu khambe isikhathi nayi incwadi usiyadilizwa ukuba uSG yebo. Ungazange kuziwe kuthina. Kungaziwanga kuthina kwathiwa njengamanje sithatha usibani simenza uSG siyanitshela njengamanje ubani siyamthatha manje siyamdiliza singatshelwanga thina. Siqale nini thina uma ngabe kukhona into evelayo kwimedia sithi thina ileadership kumele iqale kuthina itshele thina manga ama decision leadership ekade wathatha singatshelwa thina mangaka kade leadership ithatha inqumo singatshelwa thina ngoba siyayithemba kwakuba kuhle konke lokho. Sisuka nini ekuthe singayithembi leadership inqumeni ayithathayo. Uma ngabe ileadership ithatha iEC iphonse court ayizange leadership ize kuthina ithi njengamanje comrade ami siya ecaleni manje soyibopha leadership. Sabona ngokuthi sekuthiwa ileadership isifaka icala ibopha iEC ayizange ize kuthina isitshele ngalokho. Ngobani wonke ama decision athathwa ileadership siyawakholwa siyabelivela kuyona. Iyona esileader kuyo yonke into.
okwethu thina ukusupporta umbono ukusupporta leadership noma ngathiwa kungabekwa bani kungathathwa bani abekwe okwethu thina ukusupporta lowo muntu lowo siqaleni thina ukucomplaina nge-leadership uma ngabe sekuphuma usuthola kwi-media zolo lokhu sonke besikhala nge-media sikhuluma nge-media sitshela abantu ukuthi ungayithathi into evela kwi-media siqale nini thina ukuthatha izinto ezivela kwi-media siqale nini thina ukuthatha izinto ezishiwe i-media zolo lokhu uAtazwane ubhala incwadi eshoyo ukuthi yena uyaresigna useyobhekana namabhizinisi akhe imedia yona yathi uZuma uxoshe uZwane siqale nini thina ukutrust leader thina yipi media esikakhuluma kahle ngomkhonto wesizwe yipi leader ekuya siyakhuluma kahle ngomkhonto wesizwe siqale nini thina manje ukubamba into eshiwe imedia base silwa ngayo kumele abantu sibafunde uma umuntu elwa into zakhe ezisuke zingaphakathi kuyena kumele ubone ukuthi oh hayi la kuningi la hlangahlangene kuyena yabo ukwazi ukuhlukanisa ungabe umuntu athi umuntu leadership ayisihloniphi yabo kodwa umuntu uyamuzwa kuningi umuntu akukhulumayo yabo kuningi umuntu okukhona kuye ngaphakathi hlukanisa kubona ukuthi oh okay hayi la kuningi la ongaphakathi emntwini kodwa inkinga la ikhona kumele abantu bahlukanise la bebhodla khona uma ngabe ukuthi khona into ofuna ukuyibhodla something la okungcono iya kwenye indawo ufike ubhodleke awukwazi ukuthi indawo bathi utshela abantu khona ukuthi hayi umkhonto wesizwe uright umkhonto wesizwe uyaphila uzama umkhonto wesizwe mhla wena usuneyinkinga zakho ukuningi ngaphakathi kuwena usiyagijima manje uyoma futhi la duma khona futhi uyothi hayi umkhonto uyabheda hayi umkhonto wesizwe ukhona wena futhi uthini ngabantu obukade every day ubatshela ngomkhonto wesizwe bashiya amaqembu abo abantu bashiya yonke into abantu babelivela umkhonto wesizwe ngoba wena ubatshela umkhonto wesizwe uthini ngalabo bantu lapho uma wena usuma phezukwabo futhi usuthi umkhonto wesizwe leadership ayikho right umbuzo omkhulu ukuthi ke wena ikuphi ofuna leadership yenze ufuna yenzini leadership mangathiwa ngathathwa wena namhlanje uhambe uyofala phala yipi into ozoyenza wena ehlukile eyenziwe laba bantu manje uma ngosithina abanye abantu balwela ikhundla ayizwakali kahle ehleleni kodwa umuzwa inkulumo yomuntu hlangahlangene uyabona ukuthi no nakusikhona isikhalo esikhona lana lento ayikho ngendaba yokuthi leadership ayisitshelanga indaba ye-case no kuningi hlangahlangene umbuzo uthi ke manje uma kuthiwa ke njengamanje uyathathwa wena uyanikezwa ithuba uyathathwa unikezwa iposition uyakhishwa ke la muntu wena ongamboni wena ukuthi wenzani umsebenzi wakhe uyathathwa wena uyanikezwa yipi wena into ongayenza ehlukile ayikho wonke ama-MK awafunda into eyodwa into engayifundisa yona uNkulunkulu angifundisa yona mangabe ufuna okuhle nomusa kukulandele zifundise ukubongela abantu loya uNkulunkulu owenze kuloya muntu nawe angenza kuwe zifundise ukukholelwa kwabanye abantu ukuze nawe abantu bakholelwe kuwe uyophatheka kanjani mangabe suka iposition ethize onika yothiwa mi position thina singakholelwa kuwe uyophatheka kanjani usuka iposition manje wena okuyo but thina ke bantu asikholelwa kuwe uyophatheka kanjani uyophatheka kabi ukuthi hawo yazi mina lana ngikhethiwe ngiposition kodwa manje abantu basibalidayo abakholelwa kimi ingoba vele nawe ubungakholelwa kwi-leadership ubungakholelwa kwabanye abantu
iyona into bafundile esidingayo. Respect i-leadership, themba i-leadership. Ayikho wena into ongayenza ehlukile kulento abayenzayo. Ayikho into ongayenza wena ehlukile kulento abayenzayo. Yonke into abayenzayo bayenza ngendlela. Uma ngabe kuwukuthi khona something oyibonayo evela kwi-media, linda phela isikhathi esi-right. Uthole ukuthi kwenzakalani. Nami izolo ngena inqwaba ama-calls. Baba Ukhomo manje lana ithini into ngithi mina angazi manje nami ngizafuna ukulinda ngizwe. Yini ehlula abantu ukulinda bezwe? Ukuthi kwenzakalani ukuze noma usuye ebantwini ukhulume into kuyiyona yona. Ayikho bafowethu akwazi ukuthi kungasuka umuntu wenkatha we-ANC ehluliwe engenabantu kuyimanje intshelo ukuthi hayi asambeni isiyempini asele emgaqweni utshela umuntu we-ANC. Nawe futhi manje into lokuyibambe nawe uthi nawe ya asenempini awusaboni ngani ukuthi wena umuntu okutshela into leyo umuntu we-ANC osho njalo awusaboni ngani wena ukuthi umuntu lo unemishini yakhe lo njengoba nje asemgaqweni nje unemishini yakhe vele okuhlakazana umkhonto wesizwe. Awuboni ngani ukuthi wena lo akalona i-MK lo umuntu we-ANC lo. Wena namhlanje wena usukholwa ilonto leyo. Ithi media uZuma uxoshe u-Anti-Freeze but incwadi uyibonile ithi ngiyaresigna mina Anti-Freeze ngiyaresigna. But imedia ithini yona ithi uZuma uxoshe u-Anti-Freeze. Singamanye amazwi wena uzuthi awuZuma uyabheda lapha kaZuma nje uvele nje uxoshe udilize kaZuma nje uyangena uphuma ungena uphuma awukakazi uzuyibuza ukuthi yini le eyenza uzwane esengenza kwethu uzwane esengenza kwethu awukazi uzuyibuza ukuthi lo muntu lona hawu ungenile nje waba into ethize usediliziwe manje yini lena emenze lo muntu washona phansi manje udilizelwane futhi khona inkinga ekhona. Namba nje abanye kade bahlala kwi-leadership abakaze badilizwe futhi khona inkinga ekhona abayitholile ngaye. Lana bafowethu abantu abafunde la kwi-politics. Kwi-politics zimbili izinto uyadliswa uyadutshulwa ukufa lokho. Mase kuba khona isifo semali ukuthi unikezwe imali uyathengwa. Izifo eziwu2 lezo onikezwa zona ezikhona kwi-politics ekumele ukuthi uziqaphele ngaso sonke isikhathi lezo ukuthi ukubulawa noma unikezwe imali uthengwe. Uma ngabe unqande lonto zowu2 lezo usuku winile manje ngi-understand kangconywana ke mina kumkhonto wesizwe uma ngibona umuntu njengamanje bemkhuphula bemehlisa bemkhuphula ngibona ukuthi lezi zifo zowu2 lezi eyingenzeka kuwena mangabe uyi-leader futhi le mali mhlawumbe isivele yangena ngoba kumthandazo wethu ukuthi inkosi ivusa ama-leader azoshintsha impilo zabantu hayi impilo zabo. Uma sibona behla bengena bephuma bengena okusho ukuthi akakabi abantu esibadingayo ukuthi balide umkhonto wesizwe. Asingafuni izimpi zethu ukuzithatha bafowethu sihambe siyolwa ngazo senze abantu basijoyine ezimpini zethu sigcine silwa nomkhonto wesizwe silwa ne-leadership kungenasidingo. Asikwazi ukwenza futhi lokho. Umemela nje miyekeni akakutshela uNkuzumalanga umemela sahlala phansi naye senza i-conference call naye sakhuluma naye samtshela ukuthi ndoda ubona into eyenzayo ibuka ngathi awuyena umkhonto wesizwe and wasubmitha waxolisa ngantshela uNkuzumalanga namhlanje lento leyana ayekade sikhuluma naye nanga uqhubeka naye. Yebo abantu abanjeyana akubona abantu ngekhathaza ngabo. Akekho umuntu njengamanje ade umkhonto wesizwe ongathi umkhonto wesizwe uyabheda obuza uKhumalo yokutshela uKhumalo. Khumalo naye wathi mephuma naye zama ukulwa abanga pick up akaphumanga nabantu waphuma yedwa ewuKhumalo. Akacabanga ukuthi umuntu mangabe sezoma
la acanga ukuthi umuntu uma ngabe ngiduba umkhonto wesizwe ngizophinda futhi mina ngihambe nabantu abaningi ngeke iziyenze nje abantu bajoyina umkhonto wesizwe abanalo elinye ithemba kulamaqembu onke akhona eSouth Africa alikho iqembu elihlwejwe umkhonto wesizwe lamaqembu onke lawa khona ayikho change angayenza even ngisho iGNU nayo ayiqalelwanga umuntu wasemzansi ukuthi siyoshintsha yaqalelwa ukuthi siyostopa umkhonto wesizwe ayikho enye into ekhona ngaphandle kokustopa umkhonto wesizwe so akukho la khona abantu bengabalekela khona abantu abafunde into esimple nganeza kwethu noma iyiphi impi oyilwayo checka iplatform olwa kuyo yokuthi lempo oyilwayo uzowina yini kuyo noma uzoluza yini kuyo singagcini bafowethu kumkhonto wesizwe sesimelwa womemela bekhuluma ngomkhonto wesizwe kodwa beyi-EFF singalinge sikhathazeke kumele ucheke ubone ukuthi ubani umuntu okhuluma ngomkhonto wesizwe uyini lo muntu loyo ngesikhathi silojiwe abantu be-ANC baze benza eKZN kwathiwa bagqoke izikipa bahamba bayolutha ukuze kube ngathi umkhonto wesizwe yabanjwa lonto leyo yangenzeka namhlanje utshela umuntu ongena profile yomkhonto wesizwe ongena amavideo omkhonto wesizwe okutshelwe ukuthi hayi asenemgaqweni namagwala asambe siyona lo muntu uyamona akawona umkhonto wesizwe lo muntu kodwa utshela wena member omkhonto ukuthi hayi asenemgaqweni sambeni siyolo kodwa akawona umkhonto wesizwe abantu bakithi bafowethu ngeke bawushiye umkhonto wesizwe sizoqhubeka sifundise abantu bakithi sizoqhubeka sibatshele ngomkhonto wesizwe abantu sibatshelile ukuthi ake sithembe leadership namanje sisamile futhi lapho ukuthi ileadership siyayithemba kuwo wonke ama decision abawathathayo kuthina mangabe esiza organization kuright kakhulu buka nje izolo baresignile bayowithrow icase ngoba bekuyicase eyi1 ngithi IEC uvele ukhuluma yathi no ngeke ngoba ufuna edani ubufakazi obukhulu kakhulu yanqaba ikhonkhotho ukuthi babu-ede ubufakazi ngoba iyabona ukuthi uma bu-edwa automatically bazowina labantu lapho kodwa no akuwithdraw kuqalwe phansi ukuze kufakwe nobufakazi lobu obuqandula ikhanda into leyo eyisinqumo esihle ejabulisa onke ama-MK amahle ukuthi hayi no la siyibambe ngolayini lana yini-ke manje lenza ukuthi sibe against yonke leyo nto leyo mina njengokhomo angeke ngikhulume mina njengokhomo mina njengokhomo angikwazi ukuya ekhaya mina njengokhomo ngaba omunye efundi nami wathengelwa abantu la kuleka ukuthi abantu abathengwayo abantu masikhuluma la TikTok la abasikhonzile abakwazi ukubuya komunye wayethengiwe kodwa madoda lana sikhishiwe imali la kuthiwa simshaye kahle kodwa simkhonzile qaphelani imali ikhishiwe kuthiwa nime endlini abanye abantu abathize ngoba simkhonzile ngoba into eniyikhulumayo lana nathi siyasakha sikhona siyinkabi sinjalo nathi siyasakha into esiyikhulumayo angikwazi mina ukuya ekhaya ngoba kuningi kuhlangahlangene but lonto leyo ngayi-reporter kwi-leadership ngiya-understanda mina ukuthi i-leadership ibhekene nezinto eziningi kakhulu futhi ezinkulu kakhulu kunaphezu kwale mina engiyi-reportayo but angikwazi ukuthi ngize ngithi mina leadership umsebenzi wayo awukho yabona njengamanje ngikho mina angikwazi ukuya ekhaya leadership ayingisizi ngalutho no ngaleza kwethu angikwazi kwenza into leyo angikwazi ukwenza lonto leyo kumele ngi-understand ukuthi labantu phela laba abanayo imiqondo eminingi banomqondo owodwa kunezimpi eziningi ababhekene nazo kunento eziningi abayisolvayo labantu mina ngiyalala balali labantu bebhizi bela befighter befuna isolution labantu labahlezi bese bebe kuma meeting kwesinye isikhathi ukuthi uyafona ungamthola umuntu
kodwa usuku understand ukuthi hayi maybe kwi-meeting lo ukwi-meeting ngoba abantu abahlezi bebhizi ngama-meeting ngaso sonke isikhathi. Manje angikwazi ukuthi ngithi mina iyaphetha nje leadership, iyaphetha leadership. Buka mina udaba lami mhlambe ngingcono mina, mhlambe ukhona mhlambe omunye mhlambe naye ohlezi njalo mevuka ekseni abhekana mhlambe nabantu abathize njalo ekseni mevuka. So lento ifuna ukuthi bafowethu si respect i-leadership, singayinikeza umthwalo. Kufana into le kuthiwa hayi siyahamba siye enkandla, siyahamba siye enkandla. Ubaba uZuma lapha ulala ngabo 2 ekseni, ulala ngabo 3 ekseni ngoba kusuke kugcwele lonke uhlobo labantu. Ukhona nomuntu okwacabanga ukuthi bafowethu ake simeni ukuye enkandla ngoba manje phela ubaba usemdala. Uma kushaya o3 ekseni engalele funa avuke ekseni futhi ukhona wakucabanga konke lokho. Abakucabanga abanye abantu kuphela nje bafuna lapha beyokuthula nje bothulula nje bothula. No ngane zakwethu, khona ezinye izinto ekumele umuntu umcabangele, ungagcini uyicabangela wena ukuthi no akulunga into yami mina, yabo akulunga into yami. Kumele enye into umuntu umcabangele ukuthi no umthwalo abawuthwele mkhulu kakhulu. Angingabafakeli ipressure futhi nami, angingabafakeli futhi nami umthwalo omkhulu, yabo kuba uwena obacabangelayo, hayi ukuthi leadership iyaphetha ithuli ngoba nakho udaba lakho ingazange lisolve. Awuyicabangeli ngani ukuthi zingaki izinto ababhekene nazo abayisolva daily and daily, abahlezi behleli inkinga zingaki? Asibacabangeleni ngane zakwethu, asibacabangeleni babantu nabo. Kuyimanje abanye babo nje abakwazi ukuhlangana nama-families abo ngoba bahlezi bebhizi, abakwazi ukuba isikhathi somndeni yabo ngoba everyday bahlezi bebhizi. Asibacabangeleni babantu nabo ngane zakwethu. Uma ngabe ukuthi khona into ephuthumayo nawe ifunayo ayenze ngesikhathi, linda kuze kufike isikhathi esiright bakwazi ukuyisolva leyo nto leyo. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga babukhomo. Masibuyeleni ku Commander Thami ke ngoku. Molweni ekhaya ninjani?